nk'uko abeji bahumurikire habwatamu yo kubanza omurambuzi w'amashomero mu district ya Kazo yahereko kukwatwaho habwa amashomero g'abantu buntu kugumaniga gwisa abana bihanga. Private schools tubuja muzana zikozere kubi arazikozere ko buja munonga arahaba kozere je bakasinga no kusinga konkatshanye ngo za users twine ananita ro mu district user ananitano mushanju muzurgo mu government user 38 zirozurgo mu mashimo ga private so eshonga ni nyinji kandi so izo zo kwa blessing ngo mwako one no kugira ngo private schools ba directors na atana kishomera arasigaho arasijya cyana bashomesa n'uwo musomesa yabarakshomesa ubundi abura kumureba. Bamwe hari bakuru b'amashomero go buntu nibagira ngo bine bizibwe bitari bimwe na bimwe biri kucumbagize imirimo yabo kandi nibashaba government yo kubakwatiraho. Government ntishaba kubanza ngo yaba nihereze bitabo n'igitereze bitabo yaba negura abana amashomero ga government ntebe ni kutugurira ntebe abandi tuba tuyine emahane kuja amashomero bintu ubundi atari murungi bakakanya noho never kwetemba bakakanya. For example classroom zezi twine ekizimbe cyo bareba hejuru kitakwire tukakikora umunda n'ekizimbe cy'abazire ekice milyango ena tukakishakara twakikora umunda twatamu imbaho abana bari no basoma kandi basomaje kureka tubine ntebe yo gusitamira. Kandi ho nabo bakuru b'amashomero ga government nabo bashobora nko kumubaro gw'abana abahumurikirizo bari nyuma baziyo gubireguriya hansi. Sofa tugyo mbana 200 abarupotingire kureka cyarengereho school fees umuze nagamba tabarekire ndindaho wareta akacueka konka ahabu kwetegereza impera zitu tutegukwikiriza abazire tubikirize umazire n'ishomero ya government akareka mwana kwajetekaniro umugarire nyensya nyincakare abana mbarete kandi mwije nabo mbahereze ibyetabu twabasaga bashanga twashomere kandi twasigaje ko affectinga umushomero kwabo. Kandi ho nabwo korera umutindo murungi gwebyo bwegese abashomesa barukwingana birana n'abashatu baze kuhindurwa batwara mu mashomero agandi okurigira ari rukuro kurambura kwa mashomero mu district ya Kazo. Abashomesa bakwingana 2 anana bashatu babaze kuhindurwa mu district bari no reportinga aya mahapeto note ngwito aza kubera shamushanju abashomesa binyi babaye myanya yabo cost chine abakiri mu byo gufura Afrika konka abashomesa binji bayicumyanya yabo mu district ya Kazo mbaro gwabeje abarukugwaharure ngo rwa P7 gweyongire omwaka ogu okurgari 16 omwaka gw'2024 kuzahariana na 5 omwaka gw'2025 gasha kwa sima naume.